Hello, ka channel mesa.skincare thil ru chi bai le vekule MESACHH chuak ka nia ole tun chuma chuanin ka channel kumni thlin lom nan eng mo ka ron soidona skincare ta thil lo thleng to te kema mimal aka tonte poniang chu hei pathian sara kan soi ngal de mo menga hei pathian sara kumni mel lo mu vele ta der me ka channel point ni som pakwa kha kumlit lin na ni ya chemical on post lai ve boka kema hian in tunai chu pathian zara boina atam ve tun thla chu abikin ahun taka po ahun tak timaila ahun tak po khom chang lo ani te chu lo ni om tho ma se atun thla chunga ka upload man shim kha chuanin a thamma ye ka tia he thato dewa ka ron upload theita sama in mi sia thiamna kan dila chu ti rol chuanin mimal lama te boina tam taka om ve na awang te poina nianga in mi sia thiamna ha kan dil mon ani ma sa in ti chuanin ole hei pathian sara soita angkhanin kumli mel lo mu ve ta ka chuanin mani mimal mai ba ka skincare te po thil tam tak kha thleng ve to kan ti nge thil tam tak kha lo thleng ve ta chuanin ka soi masak tur hi ti tiang angai nom ti tan chuan ngai nom viau dona ngai thlat pe lo tan chuan boring mai thei boka ti hanin bulkan chan tiang dai mai na kumsang ni som ni khanin Korean sunscreen ho kha SPF 50 Thling lo SPF fail an ti kha om ta nol melon mu chok ta nol mai inki decoder ho khanin sunscreen an test na khanin burrito khanin sunscreen chi thu man ne khang ho kha fail veka so alar zo la chon clears a fail boka chuan crave beauty crave ho kha fail boka chuan chu ba ka chuanin keep cool ho sunscreen kha bamboo ron war te ho kha khami te kha a fail bokani keep cool hi chun lar zui tuk to lo to na po hianin ti chuanin tuna la lar nga chu anni pathum burrito case le crave te hi nia crave hi an re le de hlek to tu na hianin product chun la nei reng thawa chuanin I sunscreen failure on oma SPF failure on oma SPF 50 anti kha SPF 19 vel chu khan ron te ta ni chu inki decoder ho khan in chuan Korean le pa te an han test vele nu khan SPF 28 30 pola phalo ni chu 28 vel boda han 28.4.5 chho vela khan ina topa SPF 30 chin kha a him kan ti khan ya SPF 28 pokhala him chuang lo ti na ni chumo belana chuanin Asian skincare Korean skincare on la chho wang lai tak khani khovel pum huapin India po sang hi som hia chon lockdown ania ti ro kan mangna saman viau skincare lar viau to ni I lockdown ania kan mai bol chok loma kan ti tiang mai bol boy khan kan boy ni I lockdown ani che kha mak khop mai mak ka ti de chu kha henge chan yang ka ti kan stress na sadlu tu ka wang khami corona wa kan stress lu tu awang nge nianga khatia kan lifestyle kan sleep cycle te boy chho noi wang te kha ani nge mo te khatia achan chu engma ti loini na kan om ha dam mai ta hei mai te kha chu thadu om jok ta kha nia kan mutama I zana meng rei mai la chuna kan mung ngek thawa te ro ma se tam tak chu in thla dan te bo kan mang ve ti mai phi lo te mai phi pe lo te mai enkol that pe lo te han kan tlak ve thei thawa kha chu eng polo ni ta se sang hi som hi nia skincare kan mang chhomol mo ke ma po ni thawa ka ti chhomol mo la ka in zil pa reng boka ka ti chhomol mo pa ti chuanin purging te po ka ni na sa sang hi som hi kum chu malama kha chuan mo Thil kha ka try na sa chuanin ma se chon hulama chuanin ka zia chho deuh ta tin product man dan zia kha ka man chho bok ta ka she thiam chho ta chuanin burrito aron lar ta burrito hi sang ni som pasare din ania chawania som pase sobre so som ni kum thum vel or chon lani chun lano pang box si chuan ron lar an sunscreen khan ron lar pui pakhat ani ke ma nge point kan ya a chi hi kha kan nge an scented le
nghe chỉ thu mình nè chỉ nhị cái này mình cái sẽ tổ lâu chuan clear sport cái này crave po cái này keep cool che cái này lawa ti chuan in sáng ni som ni kum bar tha anin ka hria a fail ang ron ti ta kha ang ron mu chho ta kha sunscreen dang te chu ka nei tho na chunin kan man na sat le man nom ka ti te ni wang khan ka man chhok na sata rilu kha chu nual ve du khop maya a hun lai lo nei kim ve thapinum chuan infill thiam viewin ka renga entina tuna chuan skincare kan nga to ta in product kha adapt lo ni pal lo ta se khatiam vela khanin in chan ula mo cái này phải chú đập po ni lawa SPF khát Thling lâu ta ni poi vet ta cái này mà se anh nuk dok nasa an sunscreen kan nuk let nasa Mizoram chu kan van doi le ta clear se khanin ale the ange a refund the alo le to chu refund the ten ti chu ta ma se Mizoram chu a process a kalkong kha thui to direct ak le kan ni to box si lawa a le tu te kha chuanin ala tu te chuanin an le the mai the ta an la mai the ta refund ngai na khawm ve del to silo ke ti tang kha chuan ti khan loss thlang khan in noi ta chang le ba na te ka chula cream ang ten ka manga ma se SPF Thling lo kha chu ngai kha thabik chuang lo ta ka ti ve khan eng mo chuan ka mang zo the sha min ka hria ka ti ral vel the sha min ka hria rei do kha chu ka da tho ti chuanin i ari luna thak top tani chu chu ke experience kan soi ma sate te phote Korean sunscreen fail zara mo man an nuam hlom ani top mai na a begin purito le crave kha alar pon ron lar chaka man an nuam top boka an brand kha ron lar pha na sa chu ti ro an fail che kha chu Asian sunscreen a big Korean sunscreen rin lo na khan na sa hlom top to ta ma se khati hun lai lar COSRX se kha rin hel khan kai na sa ma se an ni kha chuanin an ron nei di khapa ti mai an aloe vera an alo soothing sunscreen khamo an ron nei di khapa khapo ha ka nei thawa ka ti hun lai kan lo fail ve seng chu lo kol kim de thei do vek don ta ni chu ti chuanin man nuam thum tu a lightweight tu ka khan lar na pakhat ni sunscreen ni si lightweight tu kan ting en siam thei ti khan an la ro ni chu mo puri to te po kha ti chuanin ma se alo tin lo wang khan ni pakhat ve thei na lai kha oma na kin akan sei chho zelang kha chu ti chuanin kum sang ni som ni pakhat ro in health chhuak ve le a kum lai hol vela ron ni chhota Johnson & Johnson hi manufacturing company lian tak mai ni an hnuaya hianin Johnson Thil te chuan Neutrogena te Aveeno te brand tam tak kha anin enge product kha an siam ani an siam sakani ti chuanin thil danglama thleng le ta sunscreen a bok Johnson & Johnson ho ina sunscreen spray an siam ho endinan Neutrogena brand tan te Aveeno tan te le brand dang tan te an siam kha an mani Johnson & Johnson nge po atana an siam po kha sunscreen spray ho zong zu kha an la let le ta vek mai ni a chan chu a him tok lowe an aerosol sunscreen ho bi kha aerosol sunscreen spray ho bi kha an la let le ta vek ta ni chu a chan chu benzene oma benzene chu mishing te tan a hlo om a save lo cancer khen the siam thei tu ni ti wang khanin an la le ta ni sunscreen hi a controversial topa controversy po atama in hian po hi tama ni chu a big in chemical thleng hian tuna hian chumi chu a him no ti te khala om ve reng ta ma se tunang lai sunscreen chemical sunscreen man tai chuanin eng ma hlo thona tur khawm chuang lawa ti chuanin sang hi som ni pakata khanin soita khanin brand la chu Neutrogena le Aveeno ho khanin an lo nei via Johnson & Johnson siam sunscreen spray kha ma se tunai chuanin hmu turom to lo ta lo hlo tur pom lo ta tin khati hun lai po khan Mizoram ma po a om chuang lawa Hriat zawnan ka ran soi ve shim shim ani chu an la le chu ta ti khan an shal chuak le lo ta ti khanin khatiang accident kha om vele zo chen skincare ra po khan mo ti chuanin an ni kha chu ti khanin an top ta mai ta an top ti lema an a brand chun top so lo khami a sunscreen spray bi kha tun hai point an siam chhuak ta lem lo ta ti chuanin hunte an kal ta zela puri to hi an chang khop me chan chu sang ni som pasaria chau din an ni kal ti khamo an brand kha ala thar sia sunscreen fail ma sabber an ron changa
an mu chu ma sak ber an ron changa chan chu an sunscreen a lar ma wang le man nuam tia fakan hlo ma wang khan le influencer lar tak tak te an penasan tina sa sia khata khan America te mo abikin America hin focus na sa Korean ho hi chonin an chal thathe na tur khania chu wang chuanin I aron fail ta ka kha chuanin an brand thleng khanin ngong theya atwar the thi khan sia chuan an changkhop maya I khati hun lai kha chuanin burrito kha o man kha tiom lo ve roi the thau ta heti lai te chang po han mo aizol mizoram jim te chang po khanin I pakhat fail kha chuanin tiom lo ve rup thei ve thoni I chuanin an product dam po kha ge po khanin ka mang tui chunjom lawa ka thla ve deuh ta wangwa ge po hianin I ka mang lo re to pa chu ti ro chang khati hun lai ka du chin chu an barrier defense face wash cleanser kha fungal ni tan po safe kha ni ta tu nei chon omple to lowin ka shen siam le to lowin ka she kha kha manan nuam to ba mile sia chabok sia ka du to pa mo thowana kha kha chu adang te kha chu che chuang lo ta ma se SPF an fail ta ka wang khanin man khan phurom lo ti na mai choni chu ti chuanin an chang lu tu ka kum le khanin kum tir lama khanin create me ti project ming mangin I an audience te tan an followers an subscriber an audience an manin customer te tan khanin create me ti project mang khanin sunscreen kha siam khan ron tum le ta chu ta chuanin an page a khanin an profile a khan link kan da khami link a khanin an audience te subscriber te le burrito lovers te a fans te tan khan sunscreen an duang kha anwa audience te mi pui kha an ngai mi pui te an ngai thla ti lan le an audience te feedback an ngai thla an ngai pui mon ni ti lan ti na pakhat pon yanga an han fail ta kha chuan an audience te du da na siam khan duwa formulate khan duwa khatiang khanin an idea tho theina a chan ti zong mi pui tho theina kha form khan sewa ke ma nge po hianin ka ti ve na sa khop mai kha I lo ti ve te point om mai the ka be ve na sa khop mai ti chuanin an sunscreen fail nuwa sunscreen ma saber ni turin kum sang ni som ni pahnia December thla khan sunscreen pakhat ron launch le ta ni audience te du angkha hybrid sunscreen ani nge chemical le physical sunscreen in polan nge ha khan ron launch le ta ti chuanin hun te kal zela kum sang ni som ni pathum khan wonder relief centella line hi an ron launch a chuta chuanin wonder relief centella sunscreen lotion kha an ron release le ta chu kamang ve ta chia kumina hian thungana chuanin an kha mi line kha kamang kha an sunscreen ka man cha ke ma wangin an centella line ho kha kan mang chan le ta chu kum sang ni som ni nuwa burrito ho ka try le ma sak na be ran ni vele chia ke ma tan po mo a rei khop mai te ro ka ngak rei ve viau ti chuanin ami product ka lu le main kum an sunscreen tharbera tanin Sunday adventure an tia sunscreen SPF 50 chu tun kum kumin March sang hi somni panga khanin an launch vele hei chu kala try lawa ti chuanin hei po hi man chu nuam top a sample chu ka nei thaw me beauty na ka le nia an wonder relief centella sunscreen po khamo a sample min be Sunday adventure po man chu nuam na tuk a lightweight de olek zo ke mo kati nge ke ma chuanin an centella sunscreen tu na ka man mek ai hian mo asan chu centella hi ka ngai sang lu tu ke hi chuanin centella hi ka ngai sang ema centella kha abom lian abulian kalea me beauty na tho chuanin a sample te khamin peta man chu nuam dun khop me ma se ama an release po kha kalo man to unscented kha centella sunscreen thoni wang khan centella kha man nge kha ngai mo ma se ama ne na compare chuan a texture chu a thik deuh hle ka tlewin amom deuh to zok ka te ke ma chuan tlemin glowy finish po pena sa zoka an sunscreen fail ta lightweight lut tu kha chu tuk to lo ala lightweight thom man chu no ma man te hianin mai a dai seng senga a coming to pa ma se a lightweight dan kha a ma tluk to lo tlemin glowy finish a petwa tlemin a lightweight tlemin a heavy a thik ve deuh hlek to a texture po thik deuh hlek to chu adang lamna SPF 50 an Tling chia chuan sunscreen hi formulate harbel anti china nia skincare la chuanin enge a texture a lightweight mo a ban duwa a cha duwa thik duwa a wap du boxia
SPF awang hianin filter so awang hianin mo chuan chu formula thi a haran ti thin top ta ni chu burrito po hi ama chu tluklo SPF 50 an tling chho ta ka chuanin a tluklo de ma che man chu nuam lu tuk thawa ti chuanin clear sa kan lut velenga ti chuan clear spoka a han re wangwanga khati a han fail ta ka chuan me sang ni som ni pani khanin all day 80 sunscreen ka an ron launch vele ta chu po chu ke po in ni kum khan ka mangchan vele che ni kum lai hol khan mana nuam viawa hei po hi ma se ama chu tluk tholo lightweight te man nuam te mang kha tluk tholo tin burrito ang deuh thawin a heavy deuh ama ai chuan tin glow finish po pena sa zoka burrito a hian tlemin a mom hlek zok bokin ka share ke ma chuanin mo ka vuna ka feel dana chuan ti chuanin nga tinge SPF an tling lo chupa hengo hi kan ti chuanin lelama chuan Korea na hi chuanin manufacturer hi an tam lawa skincare manufacturer thei hi hei mun khata ti nate po hi an nga ta ni mun ni khatvel ba hi omlo a hre chiang chuan an ti ta kalakal lawa ka hre chiang lo ma se a hre chiang de le chuanin le youtuber te po hianin atam lo Korea hi chuanin atam bela pathum vel ba kom khelo me thi ti vel te khani ta manufacturer tu nai chuan pun bel toem ka hre chuang lawa khati hun lai khan mo khatiang ani wa khan an manufacturer te lampang thiam lo na chen pokha omve ni chu an lo siam na khanin SPF kinglo khanin an siam na satop ta kha dem khan hlo pha bok tan manufacturer ho kha anin son na sel to ka brand ho po khamo ti chuanin clear spo hi sang ni som hi panhian ron launch le thei chau ta tuna tun thleng hianin atharan la nei lo in ka share clear se chuanin chu a hau tak sia chu mo sunscreen chu ti chuanin crave beauty page chu tun thleng hian sunscreen lam hi an la hoi me olawa an la nei lawa keep cool po hianin sunscreen than la nei ka shelawa chu tiang vel chu ni a thon thu khop mai tun chung kan skincare video chu tiro ani na lai te po omang ma se tuna hi chuanin khatiang a fail te sunscreen spray a him lo kan ti te po kha an lak le le vek to vain market a mo engwa mu tu rom lawa hlo thon tu rom lo enge knowledge tan ka ron soi ve mai ni chu a tingai thak tingai nom tua kan ti songe a tingai nom tua kan soi ve shima ti chuanin tuna hi chuanin tun lai tak hi chuanin fake le duplicate a lar to ta skincare khati hun lai ron lar te kha chuanin fake te a duplicate kha tam vok lo te chuanin at omvel alom vele deuh ta zel maya skin 1004 ra te BOJ te tampol ta COSRX a po hianin an snail mucin an essence snail mucin essence kha he chu a fake po ai ma chu adap atam to pa aburang chia in a ming chu COSRX ni chuang si lo ma se he snail ni thosi an zia dam point ang vek kha tam to pa Amazon a ken mani chu kan wi chia khatiang a fake han ti don chuan COSRX min khan mang chuang si lawa a dupe panyang chumo dupe pang kha tam to pa kan wi za to pa COSRX burang chen che khan siam sel thunga ma se COSRX min ang kha chun put ngam tir chuang lo ta khatiang kha tam top ta ni ti chuanin film khurangaya duplicate b ka hianin kan soi bol bolanga mi sum dona kan ti chelo tora ngaila IMRP enula hantila atlang puin MRP te chu mizo apo genuine products original products zuar antama an price te ve enula a man chan ve vela lo tlom to hi chuan adik thei chi alowa adik thei che lo han ti mela alo fake du tlang puya sunscreen 50 ml BOJ nga te po niang sang khan zani le ti man zaruk vela kha chuan tlem chuan ngai dang kha in nei thiam don nia kan ti nge tin centella skin 1004 centella ampoule te po aman pa ngai chu 100 ml chu sang hi kai ta sang hi chuang ni ta sang khat le tlem aman chan ve velanga in mu kha chuanin hei chu ti na chang in che don nia tiang chu chuan kan suyange ti khan che thiam vek main ka ring ti chuanin product sampang chu du tok tai la he pathian zara kumni chung content creator youtuber chu ka lo ni ve ta influencer te po adi thenga Thil ti teng ami pui lama tang hian
mi pui ai ma chuan I dor nei te brands nei tu te pon yang chu kan na tho du tho si ma se hei ezunan te kan mang ve to ta tu na chuan kan na tho du tho si ma se kan red anga ngam lo ngam chia lo hanin don ang hi tama abigin vai a hian a tam le zwal ta ni vai chu kanin don anin don ranga ka don she om bel po hi chu kani ve nge nga mi zo a chuanin ka tol chawak du lo chira a chen chu brand lian tak tak a pe chuanin ka re hi sang lo wa kan ti nge aza chu ka soi lo nga chu tiangin kan chhial u chuak lo ta ka chhial to lo ta chu ta ka ram mi zo a te pe chuanin kan la ti tlom vele zel ni chu mi zo brand ani mo mi zo sumdong an ni mo te ha ka ti tlom vele zel ta mi zo le mi zo te chia thiam na kha lu ve ka tia kan ti tlom vele zel ta tin chen ka ta mi zo a tho po ten kan re te mi ron zot chiama re zui ta wang wang te khan om vele thawa an ngam lo tin a khani mai ta tin chumi ai tlom do chuan ti them le hanin ti vele sham te po khawm ta in tlom chang te po kan nei thawa ma se a reng kha chu a hal sa ve thawa product se chu min pe te mo maya min pe te mo mai ma se product se ha kan try ve zel anga ya kan product se khanin kan internet bill te kan electric bill te kan phone top up na te YouTube kan upload na tur internet kan man na tur man te kha ape ve thei si lo khalai ta kha tun chuma hian ka ron soi lang tel duwa hei kumni chuang kan ti ve to a ke ma tan chu ni lo tun chum chu kha ka ron soi tel duwa hey skincare enthusiast influencer kanom di a ve to na kan red te khamilo ngai pui mo sak ve ula ti ha kan soi do tin hey in zona chang shalo te in zona chang shalo te po hi kan om ve le zo china chuang chuanin tu poverty ti donula ke ma khelo tunang lai chuanin poisa la ve ngai em engzat ngi red ilak chuan engzat ngi red te po han ti ngal ula kha he ti lam lo chang tu tan lo dong song tu tan khan reply kha a ol sama enge a hadama anwam bok a chan chu chumi za chu kain chial ve a han ron ti ngot ai chuan mo chumi za chu kala ve han ti ngot ai chuan game up tak pe chuanin hete ka review na man hi chu kala lo review na man hi kala in ka in ti lo chan chu honest review ka pek du thina wang hian ka review man hi chu ka chial lo ma se he kan lo tho ha video kan lo siam na kan tha kan sen hun kan sen te tilai kan edit reels pakhat lek po hi minute khat lek hi da kar thum vel hi thut pu yangai kema hi phe hi chu mizo kan ni wang hian mizo tong mi zong zoi nan shelawa India phe chon mi zong zoi nan shelawa English subtitle dang nge ka do ta atlang puin subtitle da te extra work lut tu kan chu hau tak ve ta array bok ta huna du top ta khanga khanin kan tho ha na zo kha poisa min mu tir tu ni zok se ka do kan review ringot ai chuan tia ka du thu sam ba lo hi chu cha a glowy deu a hydrating deu a ti ro deu kan ti ngot ai chuan heta kan na tho khami kha so kan mu chan khani se ka du wangin review man ai ta ki chon ke ma hi chuanin kan na tho na zok kha red ka siam chan ani ta ni ke ma bi ka chuanin chu review na man pui ka tinga lo ke mata ki chon ma se he video kan siam man te ka ti chin milon biak po hen mo tlang puin chu tiang vel chu nia milo share char ve shim shum la ke ma chu lo content creator dang a begin skincare lampang ti ho te mo anom ve dia to ka ti kha in biak don chon an na chang lo she ve ro na chang she tam takin om kala khan she lo inoma chu a she de kha chu ka don soi chan chuang lo wa she lo te po kha lo in dem chuang lo la an na chang she lo wang mai khania chu wang chuanin in zirna in lo mang don ne to na ka video hi ti do thot ti la she pha nan tin lo mang don ne ti chuanin ka ti zong kha ka channel community lom nana ka ril ro om tele skincare da thil thleng te ka ron soi the te ni se ka channel te milo subscribe ka video te milo like milo share sak ngai tuin kan som chewa ka video te lo log pui ngai chon khoi milo share sak ro video le pe ka ken le cho don ne